Chibayavik ule Manipura zofa nam sang te na le khathon ziak tu upa HP lian zuala Manipur state kan unau tlangmi nam sang le nam chibil tong sang man awanga unau in haya in muthiam lo fo thin te u Josepha tha kalzel in nila in inreri silawa nam chibil interek sanga in muthiam lo thin kha in thla tu kan thla tu te Josepha fapa te Manasia le Ephraim adung thulin nam le nam in melmak thut in la ching ani a min thla tu te in chun zia le kan chun tlan zia enang o rorel tu bung som pani chang ruka chuan Manasia le Ephraim po nu le pa thumun piang hun rial kha an omna alo sanga an tong alo sangta ani an in do fo mai an in do lain Ephraim thla ten Jordan lui kan lo kayange antia Manasia thla ten lo kai ru antia Ephraim ho an vakaya Manasia te chuan Sibolet tiru an lo tia Ephraim ho chuan si in zom SH in zom an lam thiam lawa si tur kha si ti in an lamani Sibolet an tia Ephraim ho singli sang ni ngot kha Manasia hawin an lo thatta ani in thla tu kan thla tu Manasia le Ephraim ang bokin triau lui kama kan lo ti ve chia kha man kuma kan unau te ti kan hriat sa reng Burma atangin an lo chuka triau lui an lo kai ve a zoram lam duty te chuan ar tiru antia ar anti thiam lawa al antia Burma lama an thon kir le ta ani kha ar ti thiam zong zoram an lu tlang tir ni kha ain angot mai ka ti Manipur state ta kan unau tlang mi te unau thakhat in ni chu in shereng mai namdang daya chuan in ngai lo tlat ma se tun ma in rei tak in shan kan shan lom awangin kan tong kha asang ani in lamda te adan awang maya in la sang in nia kan ni hlomani hi kan in shechiang to tiro thla khat vek in ni kan ni zia chu keini le nangni a in meitei ho chuan an lo hre hle mai unau vek kan ni ti kan in hria ta kumkhua a tang ruala khom tur kan ni kan hria nan Israel pathianin meitei ho an atira min ti mang vek le Manipur atanga min no chua tuma min han vai ma meu chuan kan tang rual thapa upa in thothil ang anti chu in ni ta thap mai rorel na pakhat nuaya kan tlan theina na lalpa in dona ani ne na po lalpa ta ani a chu wangin ne na po lalpan apenge ipokang cheu lalpa tir ni ma se meite ho te hi lalpa mi telaka anchero walu tuka pathian poile khovel dan anbo cheta lalpa thin ur ero antuar le tang Manipur state atlang mi paite marku ki gangte thado zomi vai pheile adang zong mizo fa te u meite ten ti borala no bo vek chu antum na konga le kan pathian biak dan nen lam ti bo vek tuma an be na cheu khan hei hi in man ruwa tur ani zo fa te pathian nen lam an do ta sia heng ser tan lo meite te hi tu tenge mo an nia pathian nung si peite an han chongam ve chule ti ula meite te u sarkar chakna le rorel tu te chakna le mihring ral thuam chakna chuangin min beya keini chuan in cho em aro pui puanna biak in har saksi pe hotel pa Israel te pathian mengin kan lo kalani ti bok ula lalpan khandai le fei mangin achandam kheral lo ti heta pungkhom ho zong hian an hria ang indona chu lalpa indona nia nangni meite ho hi Israel pathianin kan kuta min pedon ani indona chu lalpa indona ania ne na po lalpa ta ani sia ti in Davida ral thuam thaber le chakber Goliatha ne na thu ani khi rorel tu bung som pasari khi in hria thiam na te in huai sen na te in rem hria na te ti tur in rem hria na te in huai sen na te in kut them thiam na te in ral rel thiam na te chuang su lalpa in dona ani ti hria ti tak zeta lalpa in au huna ne na chu lalpan in tan kan tan apuangang
na lalkura hne tu khan Narendra Modi po ane theisia ti hi in lo shadon nia